Goodluck Jonathan wahoze ari perezida wa Nigeria yarayabonanye na perezida mushya w'inzibacyuho wa Mali Colonel Assimi Goïta. Abantu ibihumbi bahunze umujyi wa Goma nyuma y'iruka ry'ikirunga Nyiragongo ejo batangiye gusubira iwabo. Icyo kirunga cyarutse ku itariki 20 y'ukwezi gushize kwa gatanu. Minisitiri w'ubuzima wa Afurika y'Epfo Zoe Mukize ejo yabaye ahagaritswe ku mirimo kubera urukozasoni rwa ruswa. Avugwamo miliyoni 11 z'amadolari yishyuwe isosiyete irimo abantu babiri bigeze gukorana nawe. Mukize avuga ko ntacyo yungukiyemo kandi ko nta ruhare yagize mu masezerano. Umuryango Save the Children w'Ubwongereza uvuga ko abajihadiste mu majyaruguru ya Mozambique bashimuse abana 70 mu mwaka w'2020. Umuryango uvuga ko ubu ari uburyo bushya kandi buhangayikishije bukomeje gukoreshwa n'imitwe yitwaje intwaro mu bushyamirane. Naho irimbi mu majyepfo ya Tunisia ry'abimukira barohama mu nyanja Mediterane bifuza gushakira ubuzima bwiza mu Burayi ubu rigeze mu cyakabiri ryuzura mbere y'uko rifungurwa ku mugaragaro.